Lapan kendit ya kaying kasem barok kawai, ha kaba om sem lakmi len tisu banjia ha kani kerukom. Kani kadi kejingjia kaba lakot kumbalai pos nem tam. Baka ying kasem kala im ha kadum kalengo, bala syukhen dep ha kejing bom hun. Wai nau kena uban nyos nem ka arta ha kitu kipor kiba menshua. Utai ukna ubana kasi abad, bad ubasyong basa ha sahibat. Kabadai na kejela Uttar Pradesh, bad kani kesenong kaba markap ru bad kanong ba Delhi. Utai ukna laong ba ula syara abor. Bad kejingja kejong ha kejing syara abor kalakot kumbalai pos nem tam menta. Latip kerteng ya utai ukna uba menta ulakot sya kejing longrang ba udai uraju. Uraju ulayathu ba usyara abor ha kapor kaba lembat kapara kejong kidang lik pai no shalaying na kejing wan school kejong ki. Ulayathu syusyu ru ba kejing syara abor kejong kadai ha kapratarik unai lur haus nem khat khandai spa khandai pholai. Dai ha kategasni kaba ki bahaying hasem kejong kila ujor ya ka kaipot. Syaki pulit, nrei ki pulit kim semlala setia ben budin halor kani. Ulayathu syusyuru bah kapor kaba ula syara abor. Urunar ubalara ya ulara syaka jela Rajasthan. Hangta kejing im jong uraju kam semlalong kabasuk. Im ha pedeng kejing terham sim bat kejing syak syukor bat ru lapenlong ya kum umrau balat hidu. Bat labatha ru ya ba untrei kum usyakri lani umrau. Kejing siu pat ya kalong tangkum basileng khot iruti ha kapor janmit. Bat ha kapor min mit pat late ya khnang ba om yo ban phet krat. Ha Rajasthan barok kini kisnem nadu kejing long kena kejong bat ru hadu kejing long rang ba. Kini kidai kisnem ki bak thang tam ha kejing im kejong Kadu adin bakini ki aka ki lakun no unong ra bor ula pelat no ya da ka ba ula ai shisla kejing tho bat ru ba udai ban hiar ha kanong ba Delhi. Kum taw lakiu ha katrok na ka benta ban lech pai no sya Delhi. Onda ula poi ha Delhi sem lakan mau syu ya ka jaka ka ba un hiar. Kum taw la sang keleng-keleng ki thanat banwat kejing yarap nrei sem layo setia. Kane kalayat hadin kumbasan sngi ulayat keleng kanong ba Delhi. Khadu ula poi ha Ghaziabad kabadai ha Uttar Pradesh kabadai na kajelahi kejong Kumta ki pulit kilasim kejingkit kli ka bapaka bha namar kani kajaka kaladai kajaka trai kejong uraju. Bat syusyu laong baki pulit kila ai kejuti kajing sumar ka babyang pura bha bat kabam kila pharu syakilat pathai kubor baper ban pensapriang lemya kani ka kubor. Hadin kejing pelaj hakiran san sosial media bat kikot kubor baper. Kani kala lek poi syadu ukupa ubala ap hadu kini kisngi jinglong temen yala ujong ukhun ubau it tem ensim. Kumta marsin yo jing tip ukupa hibran peran lembat kaying kesem kejong kila lek chathanat ha Ghaziabad. Bat kila lap shisha yala ujong ukhun bau laring suai. Bat ukupa ulayo ruban ya keren lembat ki pulit kila kloy ruban kular ban sim kejingkit kli halor kani kejing jia. Uraju ulaong hakinong thok kubor daga kentin aingu ya ublei. Ulaong ngalasuk pat mentah. Uraju ulaong ya kini ki kentin ha katempel Hanuman kabadon hajan tanan. Ulaong syusyuru nga aingu ya ublei ubang ngej. Ha ublei Hanuman jonga ubala ngap ya kijing duai ki jonga ha kisngi ki ba etam. Bat ubala penya so abyang pat yang lembat kaying kesem ke jonga. अच्छा, तो राजस्थान कैसे पहुंच गए थे आप? बहन भाई हम दोनों स्कूल से आए थे तो मेरी उम्र 8 में से थी और रास्ते से इधर टेम्पो मैंने उठा भी नहीं. उसके बाद उनके तो उधर था फिर राजस्थान ले गई. वहाँ जा करते थे? वहाँ बेड वगैरह से रहता था. अच्छा, और रहना सहना खाना? मीना ही रहता था. एक रोटी देती शाम में टाइम और शाम को टाइम बांध देते, दिन में बेड वगैरह से रहता. रात को बांध देते थे जिससे भागो ना. अब कैसे आए आप? अब वो ट्रक को नहीं गया वहाँ बेड वगैरह लेने, उसकी मदद से आया. अच्छा, फिर अब कहाँ पहुंच गए आप? अभी कहाँ हो? अभी मैं राजी हो. किस में हो? फैमिली हूँ.